Ovo je 4. manifestacija po redu, posvećena je Dani šljiva. Ovde prilikom naseljavanja naših predaka 1878. godine bilo je veliko naseljavanje i od tada naši su počeli da gaje šljivu, da rade sa šljivom i tako mi smo nasledili danas. Imamo bezbroj stabala na hiljade i veliki smo proizvođači i onda smo sebi doneli odluku da posvetimo jednu slavu, da slavimo svake godine.